Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Go. Our boy Frank. Afe tigum ni anko edu so tigum. Me pressure dey report ni kura kan bi o importers na refer no ti dey na ben kan dey no ano no breaking it in the possible. It is possible and the press so when you say nyama do go akomu dey be okay. Your kind say 24/7 40 years man and crack. See anu Can answer. O ya port ejuma. O so ya port ejuma. Patwai. O port sisi a. Sisi a me no came port. Make Correct. Oh yeah, just for security reasons, you know there. Just keep it no like problem. that. Now for my information. E dia by na wo dwene say Dr. Bawumia 70 points ya o de ba yi. Boni ama me nse bi a wo gidi say ebeboa mo a mo ye port adwuma. Patcho say wo so wa betumi read it. Na me tie. Okay. Me Felix. Mr. Mitio pa. Me ka se me na we bisa Bernard Krama me. Mate. One. Yeah 30% no. No mo je no. I know you are back high because most of the underground work. Can say, I'm say Ghana Hanum de Obi enu say aban a eba obi a hoto no e ya MPP. Ye police say the beba ebia no wote hen wote north or Ashanti region or western region e ka obi a ema obi anya so emfaso. O President Kofo amemu a oye di bibi ba say wa ukugu su bia koko mas explain obia ye go akuafo obia de esoma no so ye NDC ni so ye MPP ni obia nya ne de oye oba na so kwa wo so a obia nya ne de obia ko wo free so wote hen obia nya so mfaso but NDC eba mu ma omu fa bibi sa ama ama obia nya so mfaso MPP ka say be free education NDC ye advert be ATMPP say yentimi fama esu nyame ya adoma ye ba ban mu no MPP the free education e buy e ma Ghana ha efie bia nya so mfaso efie bia e wo Ghana ha bia nya free education so emfaso enuti na ye ka kire Ghana for say policies a Dr. Bawumia e de agu ho say nyame ya adom na say Ghana for e de amamu ni hye sa or the sa enoma ni be ye adwuma no de ye hu daniti ye gidi say sa no ma no obetimi de ye adwuma esan say o kan na akufu ado amamu ho otanachi and umatimi di free education aba enoma bebre improvement bebre MPP bae akoso e wo Ghana ha no obi anya so mfaso enti de o kan say ye mo yasem no ho dawu di hiam ne say ensempa na Dr. Bawumia de agu akwan mu no ye bebo sa ensempa no ho dawu ama Ghana ni bi ate omuntu abada afi no mbeto aba no omati ensempa Dr. Bawumia e wo de ma Ghana fo na yenyan say ye ase ye project NDC for NCBA omoka no eno emfa so ma because NDC dey nim say entro okay 2007 2008 ya entro kwa no mu try setting the record straight omu na dey beka say MPP for company for bi e wo bank account so scale wo mu say na Ghana ha no omu na e wo sika eso ye kom na Fifi Kota already sa agenda no enya opportunity say obeye minister ye de kotan vetting committee anim sanse mi nyina ye bisa ne say onyi ano no wantimi anyi ba kokora no so mi dem gidi ni say ensempa na Dr. Bawumia e wo de magana fo no see it mi bo hu da ruye e ma no ko timanfo na asuma mi wanim da so ne racing mi say yibetima beki 8 no eteno na MPP communicators e wo say ye hwe na project sa policies na Dr. Bawumia edi egu akwan okan obetimi aye because improvement be bria about port ni nyina aye Dr. Bawumia bibia e bekoso aye digital bia no efi Dr. Bawumia asoye na eba enti ye waresi mu ewo gidi ewo ni mu se ni sempa no ye bohu de ruche Ghana for that so be amamu no ebe hye mu ama ba bia one na akufu ado edi Ghana abedu no watimi ato aso amai say ye mistake let's say ye tran ho say we anya bi misuma anya bi was the president Kofo can be say any they say obeye general secretary
Boy in an opposition power than yes, to be a secretary in opposition. Yeah. Yes, very good. So it's very important say ye nyina e be kan ho abom na edi bibia ato nchen na ye gyina se 8 ni die ye betumi abeki na enyuma pana na Akufo-Addo ne Dr. Bawumia no Dr. Bawumia abeto aso amaye anya se na se ye mistake e de amamu no e command this bi mu a ye kan hu se ye san beba e fom se de na ye koye nim 2008 2009 ene senka na Akufo-Addo etimi ebeto amamu no so a enkasa me ba bia Ghana edun ka ye ko akire mo enti ye mpese ye san besan ye chi ebiem ti na ye bodaru se Ghana for ebenya rehyimu ede akon Frank Kanasan ahye Dr. Mahmoud Bawumia ensem because Dr. Mahmoud Bawumia ohwe na oka inipa bom oka obi aba ne nchen hwe just promise ya ekoye presidential promise ya ekoye ne omu anu omu wo ne nchen omu anu omu ni nchen ni na wa chance adwen ho se paye wi ba kwa na ebu se edoso de a ugu emu enti wa try se obi obi a akomapa Together. aba together se de be ya yenyina betimi aka bom na okon na eda ya nim no yenyina etimi maintain to me no na minimum say maintain to me na kakra obi a oya MPP member bia o ka ho bia ebenya so mfaso because they maintain it to me na obi wo hono mo a obefre say no menya sure say secondary school bi befre no ofase me pay school fees ana say bibi biem say bia obefre ni bibia na bia provisions bia ana say bibi na ofre yes aka obi school fees say onko fie ni nyina ye no mapapa MPP aban de bae sa no mapa no ene pese Dr. Mahmoud Bawumia ebeto aso ema Ghana they say Ghana de Dr. Mahmoud Bawumia ode be could do bosha asase no so because no mapa ene ni ye pana e Dr. Bawumia etimi akomapa a owo edema Ghana no ye nim say tumi ne kanensa obeye ama Ghana abaye ka behwe na obi aso ani beje o Ghana eno ti mme nyina MPP for yen kamom na yen fa akomapa na yen fa odo enter Dr. Mahmoud Bawumia echi ye nim say eno mapapa ewe ni mu a opese ode magana dem so no e kana Me da simi asafo nyame sharp they say who platform no ntino onyame ya adomo anytime bia be free bia no betumi abana na ye dia edumo Mr. Frank ba mema 5 bi na mintumi ne me guest no entumi en conclude why Mr. Michiao No problem. No. okay yeah where you not to go Africa sir kasana mintie yeah kasana mintie where you not to go